Rich dad, poor dad. Aye dong book maber loyo ki wilobo. Pilwenyi kom chan. Ano konya chamson. Ajuli kalwenyi kom chan. Iniana matini. Book madong be loyo ki wilobo. Pilwenyi kom chan. Kilwani rich dad, poor dad. Idea madit loyo wenyi book enini. Aye ni lo chan. Ki middle class peginyo poko asset ki liability. Lulonyo wilo asset. Ento luchan ki middle class gi wilo liability kun gitamuni enuni asset. Rich dad poor dad oweko dano lonye wilobo la pore pe. Asset obedo jema meri chena mere jebani. Biachara, ngom, yen may pero, le may gwako, ngej kwan me dikere may tiyu ki chene, dir moko ken, mutaka matiyu chene. Ento liability, jemu chalo choko mon, nyal mapol, mutaka may roene kere, me ra. Mire pek mo, mire lok oil, lok taya, pekeli chene mo ken, eno liability. Jamu chalo TV, smartphone, jamu chen na cham. Luchan peginyo poko asset ke liability. Gewilo liability kun gitam ni enuni asset. Ano konya chamson, jere YouTube ino lwenye komchan liking, subscribing, commenting, ana po tutuari.